się stało i mieszkało między nami. Wzgardzony i okryty chwałą, śmiertelny król nad wiekami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Cóż masz niebo nad ziemiami, Bóg porzucił szczęście swoje, wszedł między lud ukochany, dzieląc z nim trudy i znoje. Niemało cierpiał, niemało, żeśmy byli winni sami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Niemało cierpiał, niemało, żeśmy byli winni sami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. W nędznej szopie urodzony, żlób mu za kolebkę dano. Cóż jest, czym był otoczony, będą pasterze i siano. Ubodzy was to spotkało, witać go przed bogaczami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Ubodzy was to spotkało, witać go przed bogaczami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Podnieś rękę, Boże, dziecię, błogosław Ojczyznę miłą. W dobrych radach, w dobrym bycie, wspieraj jej siłę swą siłą. Dom nasi majętność całą i wszystkie wioski z miastami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Dom nasi majętność całą i wszystkie wioski z miastami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z duchem Twoim. Мои дорогие, збираемся у другую неділю після народження нашого Пана Єсуса Христа, триваючи в періоді Божого народження, на святую імшу недільную, каб разом Бога прославляти і дякувати за любов, якою адорває кожного з нас праз приход у світ у вигляді дзіцяці, у вигляді чоловіка, праз узнесення нашей людской натуры, менавіта
да хвалы Божай. Святая мша, у якой мы сёння ўдзельнічаем, будзе ахвяравана у двух інтэнцыях. Я буду маліцца ў інтэнцыі ўсіх парафіян. Ksiądz Александр будзе маліцца ў інтэнцыі колу жывога ружанца, давяраючы тыя інтэнцыі, з якімі яны прыйшлі Пану Богу і просячы, каб Бог іх ласкава выслухаў. На пачатку святой імшы, узгадваючы свой уласны хрост, прымем пакрапенне свянцонаю вадой і будзем прасіць Бога, каб дапамагаў нам быць вернымі Духу Святому, якога мы атрымалі падчас хросту. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty chcesz, aby przez wodę, która podtrzymuje życie i służy do oczyszczenia, także nasze dusze zostały oczyszczone i otrzymały zadatek życia wiecznego. Prosimy Cię, pobłogosław tę wodę, którą będziemy pokropieni w dniu Twoim, Panie. Odnów na źródło swojej łaski, broń od zła wszelkiego nasze dusze i ciała, abyśmy mogli zbliżyć się do Ciebie z czystym sercem, otrzymać Twoje zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pokrop mnie, Panie, hyzopem, a stanem się czystym. Obmyj mnie, a nad śnieg wybieleje. Zmiłuj się nade mną, Boże, w miłosierdziu swoim. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pokrop mnie, Panie, hyzopem, a stanem się czystym. Obmyj mnie, a nad śnieg wybieleje. Niech Bóg Wszechmogący oczyści nas z grzechów i sprawi, abyśmy przez odprawienie tej eucharystycznej ofiary stali się godnymi udziału w uczcie niebieskiej. Amen. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gladzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gladzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy. Jezu Chryste, z Duchem Świętym chwalę Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty oświecasz wszystkich ludzi, którzy Ciebie wierzą.
Napełni cały świat Twoją chwałą i ukaż się wszystkim narodom w blasku Twojej prawdy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Читання книги мудрості Сіраха. Пахвала мудрості у ёй самой, і праслаўлена будзе яна сярод свайго народа. На сходзе найвышэйшага яна адкрые вусны свае, і перад ягонай магутнасцю будзе усхваляць сябе. Тады загадаў мне стварыцель усяго, той, хто стварыў мяне, вызначыў месца для майго шатра і сказаў: у Якубе пасяліся, і ў спадчыну прымі Ізраэль. Спрадвеку, з самага пачатку, ён стварыў мяне, і ніколі я не перастану існаваць. У святым шатры перад ім я служыла, і так умацавалася на Сіёне. Ён таксама даў мне адпачынак ва ўмілаваным горадзе. У Єрусаліме ўлада моя. Укаранілася я ў праслаўленым народзе, ва ўласнасці Пана, у спадчыне ягонай. Гэта Слова Божае. Слово вселенное всюд нас замешкало. Слово втеленное вшрут нас замешкало. Хваль Иерусалима Пана, выславят веко Бога Сионе. Умацня бовем заворы брам Твоих, и благослови Сыном Твоим в Тобе. Слово втеленное вшрут нас замешкало. Запевня покой Твоим границам, и выборном пшеницон хойне Тебе даже. Слезве поле цене на кранце земли, и шибком к ней Его слово. Слово втеленное вшрут нас замешкало. Ознаймил свое слово Якубови, Израилеве уставы свои и выроки. Не учинил tego для иных народов, не ознаймил им своих выроков. Слово втеленное вшрут нас замешкало. Чытанне паслання святога апостала Паўла да эфесцаў. Благаслаўлёны Бог і Айцец Пана нашага Езуса Хрыста, які благаславіў нас у Хрысце усялякім духоўным благаслаўленнем на нябёсах, бо Ён выбраў нас у ім перад стварэннем свету, каб мы былі святымі і беззаганнымі перад ім у любові. Ён прадвызначыў нас для ўсынаўлення праз Езуса Хрыста, паводле ўпадабання сваёй волі, дзеля хвалы сваёй праслаўленай ласкі, якою Ён адарыў нас ва ўмілаваным. Пачуўшы пра вашу веру ў Езуса Хрыста і пра любоў да ўсіх святых, не перастаю дзякаваць за вас Богу, успамінаючы вас у малітвах сваіх, каб Бог Пана нашага Езуса Хрыста, Айцец славы, даў вам духа мудрасці і аб'яўлення ў пазнанні Яго і прасвятліў вочы сэрца вашага, каб вы ведалі, у чым надзея паклікання Ягонага і якое багацце слаўнай спадчыны Ягонай сярод святых. Гэта Слова Божае. Będą dzięki.
Ісус został ogłoszony narodom, znalazł wiarę w świecie, Jemu chwała na wieki. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Pan z wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. Chwała Tobie, Panie. На початку було Слово, і Слово було у Бога, і Богом було Слово. Яно було у Бога спрадвеку, усё праз Яго сталася, і без Яго нічога не сталася з таго, што сталася. У ім было жыццё, і жыццё было святлом людзей, а святло свеціць у цемры, і цемра не агарнула Яго. З'явіўся чалавек, пасланы ад Бога. Імя ягонае было Ян. Ён прыйшоў дзеля сведчання, каб засведчыць пра святло, каб усе паверылі праз яго. Не быў ён святлом, але быў пасланы, каб сведчыць пра святло. Было святло праўдзівае, якое асвятляе кожнага чалавека, які прыходзіць на свет. У свеце было, і свет праз яго стаўся, і свет не пазнаў яго. Прыйшло да свайго, і свае яго не прынялі. А тым, хто прыняў яго, дало ўладу стаць Божымі дзецьмі, тым, хто верыць у імя ягонае, хто не ад крыві, не ад жадання цела, не ад жадання мужа, але ад Бога нарадзіўся. Слово сталося целом і пасялілася між намі. І бачылі мы славу ягоную, славу, якую мае ад Айца адзінародны, поўны ласкі і праўды. Ян сведчыць пра яго і ўсклікае, кажучы: гэта быў той, пра якога я сказаў. За мною ідзе той, які апярэдзіў мяне, таму што быў раней за мяне. І з паўнаты ягонай мы ўсе прынялі ласку замест ласкі. Бо закон быў дадзены праз Маісея. Ласка і праўда сталіся праз Езуса Хрыста. Бога ніхто ніколі не бачыў. Адзінародны Бог, які ва ўлоні Айца, Ён абвясціў. Гэта слова Пана. Chwała Tobie, Chryste. Дорогие браты і сёстры, мы сёння чарговы раз чуем Евангелие паводле Яна. Можа, лепш сказаць яго пачатак. На пачатку было Слово. І Слово было ў Бога, і Богом было Слово. Мои дорогие, калі можна так сказаць, менавіта гэты пачатак, гэта якаясьці такая квінтэсенцыя увогуле Божага плану збаўлення, менавіта аб'яўлення Бога чалавеку. Я хацеў бы крыху, можа, далей распачаць і паразважаць у кантэксце Божага нараджэння менавіта пра другую асобу Божую Езуса Хрыста. Чаму? Таму што Божае нараджэнне, яно было не толькі, праўда, вось гэтым момантам прыйсця Бога збаўцы ў свет, прыйшло Бога збаўцы ў свет, который прыйшоў дзеля нашага збаўлення, але яно было таксама аб'яўленнем Бога
у Тройцы адзінага. Чаму? Ну, таму што да Божага нараджэння пра Бога Сына таксама не шмат было вядома. Праўда? Вось. Мае дарагія, можа, калі мы пачнем крыху раней, яшчэ ад часоў старога запавета, то у габрэйскай рэлігіі ёсць такі рэлігійны тэрмін шакіна. Што ён азначае? Ён азначае прысутнасць Бога сярод людзей. І пра гэту прысутнасць чалавек, ён ведаў, што яна ёсць. Ён ведаў, што Бог якосці прысутны ў яго жыцці. Чаму? Таму што, скажем так, прысутнасць Бога, яна вельмі важная, таму што тая рэлігія, да якой мы належым, гэта рэлігія тэістычная. І у тэізме Бог, ён не толькі стварае сусвет, стварае чалавека, але ён таксама прысутнічае ў жыцці людзей. Гэта не якісьці Бог, які стварыў, праўда, і забыўся пра нас. Не, ён стварыў, і ён хоча быць прысутны ў нашым жыцці. І вось гэтая прысутнасць Божая, вось гэтая шакіна, як казалі габрэі, яна праяўлялася на розныя спосабы. Напэўна, адным з такім вялікіх праяўленняў прысутнасці Бога ў жыцці народу Ізраілевага гэта была святыня, якую паводле наказу Божага габрэі збудавалі. І Бог аб'явіў, што ён там ёсць. Каўчэг запавету, у якім Бог прысутнічае. Было вызначана Богам якоесьці месца фізычнае, дзе Бог казаў, вось гэтае месца асаблівай прысутнасці Бога сярод людзей. І людзі вандравалі да гэтага месца, каб спаткацца з Богам. Калі мы чытаем божанарадзянёвыя тэксты, мы таксама чытаем, праўда, некалькі дзён пасля нараджэння, як бацькі з Езусам адправіліся ў святыню. Чаму? Бо там быў Бог. Там было месца спаткання з Богам. І чалавек павінен быў вандраваць. Гэта было асаблівае месца. Мае дарагія, аднак з нараджэннем Езуса Хрыста крыху змянілася. Чаму? Таму што вось гэтая прысутнасць Божая сярод людзей, яна, можна сказаць, прыняла новыя формы. Гэта ўжо не была святыня, у якой Бог прысутнічае. Бог аб'явіў сябе як прысутнага ў людскім целе. Асоба Езуса Хрыста, уцелаўлёнае слова, гэта было тое аб'яўленне Божай прысутнасці. Месца Божага спаткання Бога з чалавекам. І яно было сімвалічнае, таму што менавіта праз нараджэнне Бог прыняў людскую натуру. Ужо не Іерусалімская святыня стала галоўным месцам спаткання, а асоба Езуса Хрыста. Асоба Бога, які прыйшоў да чалавека. Больш таго, мы далей развіваем гэтую думку, Бог, які прыйшоў і пасяліўся сярод людзей. Слова было ў Богам, яно было спрадвеку, ўсё праз яго сталася, ў ім было жыццё. З'явіўся чалавек, пасланы ад Богам. Вось. І слова пасялілася між намі. Мае дарагія, Бог кажа, што вось гэтым месцам спаткання Бога з чалавекам не з'яўляецца якоесьці канкрэтнае месца. Не з'яўляецца нават Іерусалімская святыня. Богам, спатканнем з чалавекам, Бог спатыкаецца з чалавекам сярод людзей. Ён хоча быць прысутны сярод нас. Мае дарагія, калі мы яшчэ далей пойдзем токам гэтага разважання, і можа крыху мыслямі нашымі
дойдзем да такога свята, як звеставання. Памятаеце, калі святкуем? Памятаеце? Ну, добра. 25-го, все. Ось, 25 сакавіка святкуем звеставання. І вось вельмі часта у літургіі гучыць, праўда, у гэты момант узнясення людской натуры да Бога. Правда? Чаму? Таму што Бог прымае чалавечае цела. Бог яднаецца з чалавекам у людской натуры. І ідучы далей гэтым токам разважання, можна сказаць, што месца спаткання Бога з чалавекам у людской натуры. Кожны з нас, прыняўшы хрост, атрымаў дар Духа Святога. Духа, які жыве ў нашай душы. Заўважце, мае дарагія, з прыходам Божага Сына ў свет Бог не толькі аб'яўляе сябе як троядзінага, як той, который заўсёды адзін, але ён не самотны. Бог аб'яўляе сябе як тройцу, Бог аб'яўляе сябе як супольнасць любові паміж асобамі, і Бог пераносіць гэтае месца спаткання з чалавекам з якогасьці фізычнага месца храму да чалавека, да яго душы. Цяпер, каб спаткацца з Богам, не трэба вандраваць да Єрусалімскай святыні. Каб спаткацца з Богам, дастаткова зазірнуць у сваю душу, где Бог заставіў знак святого хросту, где жыве Святы Дух. Для таго, каб спаткацца з Богам, дастаткова азірнуцца вакол сябе, таму што слова, якое пасялілася між намі. Таму што Бог ёсць між намі. Так як ён аб'яўляе сваю натуру, адзінства любові трох асоб, так ён прагне, каб мы будавалі адзінства любові з другім чалавекам. Слова, якое прыйшло да сваіх, але свае яго не прынялі. Але тыя, хто яго прыняў, атрымалі моц стаць дзецьмі Божымі. Стаць тымі, хто падвышаны да таго, каб быць не проста чалавекам, але быць дзіцём Божым. Менавіта гэты прыход уздымае годнасць чалавека на якісьці неверагодны ўзровень, на якуюсьці новую ступень існавання чалавека. Гэта не проста чалавек, гэта той чалавек, дзеля якога Бог стаўся чалавекам. Гэта той чалавек, які будзе прычынаю прыходу Бога ў свет. Гэта той чалавек, які будзе прычынаю крыжовай смерці і ўваскрашэння Езуса Хрыста. Сярод гэтых людзей мы жывём у свеце, і да супольнасці гэтых людзей мы належым. Сённяшняе Евангелие гаворыць пра вялікую любоў Бога да чалавека, якая была у яго планах спрадвеку, якую праз нараджэнне свайго сына ён рэалізаваў, і да ўдзелу у якой ён запрашае кожнага чалавека. Слова пасялілася між намі, каб быць Богам з намі. Мае дарагія, менавіта ад нас залежыць, насколькі гэты Бог будзе паміж намі. Таму што я паўтару яшчэ раз і буду паўтараць многа раз. Прысутнасць Бога – гэта не якоясьці дзіўнае пачуццё дзесьці там глыбока ў душы. Прысутнасць Бога – гэта нашыя канкрэтныя выбары, учынкі. Наша вера, якая складаецца з канкрэтных учынкаў нашага жыцця. Калі мы ў жыцці тут і цяпер, сёння, у гэтай канкрэтнай сітуацыі выбіраем Бога, выбіраем Яго наказы, Яго праўды, стыль Яго жыцця, які Ён прапануе, Бог ёсць сярод нас. Сярод нас нараджаецца Божае Слово, Божы Сын прысутны сярод нас.
Гэта не пра пачуццё, гэта пра жыццё, пра адносіны, пра другога чалавека, пра штодзённасць. Гэта не толькі тое, што, як часам нам хочацца, каб наша вера, праўда, альбо Божае нараджэнне, гэта тое, што нас так узносіць. Не, гэта тое, што часам бывае складанае, цяжкое, каштуе нас. Але менавіта пра гэта Божае нараджэнне. Бог прыйшоў, каб быць Богам з намі. Бог пасяліўся ў душы кожнага з нас, каб мы былі гэтым прадаўжэннем Божага нараджэння. І ад кожнага з нас залежыць, ці гэтае слово, якое прыйшло, знойдзе месца сярод сваіх. Вядома, што можна кантэкст гэты шукаць, праўда, у народзе Ізраілевым, бо менавіта ён быў выбраным народам, і народ Ізраілеў не прыняў Божае Слово, не прыняў уцелаўлёнае Божае Слово ў асобе Езуса Хрыста. Але, мае дарагія, мы таксама новы Ізраіль, новы выбраны народ. І Божы Сын у сваім слове прыходзіць да нас. І ад нас залежыць, ці будзе гэтае Божае Слово мець месца ў нашым штодзённым жыцці. Не толькі тады, калі мы прыйшлі да касцёла і разам з усімі схіліліся, пакланіліся і перажагналіся. Не. Але больш важнейша, выйшаўшы за межы касцёла, за межы касцёльнага плацу, калі пачнецца нашая штодзённасць, нашае жыццё. Ці будзе Божае Слово мець месца сярод нас? І гэта пытанне, з якім Бог звяртаецца да кожнага з нас сёння. Мае дарагія, можа крыху складаней, можа не так, скажем так, умиротворенно, правда, цёпла, але менавіта так. Таму што мы не можам, скажем, сплошчыць нашу веру да вось гэтага такога эмацыянальнага узнёслага перажывання. Таму што эмоцыі яны пройдуць, а жыццё застанецца. І Бог хоча быць не толькі ў нашых эмоцыях, а менавіта ў нашым жыцці. Таму гэтае чарговае пытанне, трываючы у часе Божага нараджэння, чи запросім мы Бога у наше жыццё. Amen. Panie Boże, zapłać. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawę Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jako znajmie Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale
sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Праз нараджэнне Езуса Хрыста мы маем шлях да неба, таму з даверам занясём да Бога нашыя просьбы і малітвы, з якімі мы прыйшлі да Хрыстовага алтара. Молімся за Божий касцёл, каб ён плённа абвяшчаў усяму свету добрую навіну аб слове, якое стала целам, Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за ўсіх людзей, каб яны імкнуліся быць святымі і бездакорнымі перад абліччам Бога, Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за моладзь, каб яна развівалася ў пошуках праўды, прынесенай Езусам, Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за хворых, самотных, пакінутых і забытых, каб сам Христус даў ім здароўе, надзею і сілы, Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за кола жывога ружанца, каб тыя інтэнцыі, якія ўзносяцца праз малітвы гэтых людзей, каб праз гэтыя інтэнцыі ажыццяўлялася жывая і практычная вера да Бога. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас саміх, каб праз таямніцу ўцелаўлення Божага Сына мы сталі ўдзельнікамі Яго боскасці. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Всемагутны вечны Боже, выслухай нашыя просьбы і адары нас супакоем праз Хрыста, Пана нашага. Amen. Bracia, patrzcie jeno, Jak niebo goreje, znać, że coś dziwnego w Betlejem się dzieje. Rzućmy budy warty stada, niechaj nimi Pan
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, uświęć złożone dary przez narodzenie Twojego Syna, który ukazał nam drogę prawdy i obiecał życie wieczne, przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. I z duchem Twoim Uchurę serca. wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to jest sprawiedliwe. Zaprawdę godne to jest, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, składali dziękczynienie i sprawiedliwe, abyśmy Ciebie wychwalali przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. W Nim zajaśniała tajemnicza wymiana, która nam przyniosła zbawienie. Gdy nieskończony przyjął granice ludzkiej natury, śmiertelny człowiek stał się królem nad wiekami i mieszkańców ziemi uczynił dziedzicami nieba. Dlatego niebo i ziemia z uwielbieniem śpiewają Tobie pieśń nową i my wszystkimi zastępami aniołów wysławiamy Ciebie razem z nimi, wolając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie się sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą zjednoczeni z całym Kościołem, uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełnić to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie oraz czekając na powtórne Jego przyjście,
składamy Ci wśród dziękczynnych modlów tę żywą i świętą ofiarę. Wyjrzyj, prosimy na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posieleni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech on nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostolami i męczennikami, ze świętym Michałem Archaniołem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół, pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Włodzimierza, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawe modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci, rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się ta wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Syn Boży stał się człowiekiem, abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi. Dlatego pełni wdzięczności ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przy Twoim narodzeniu aniołowie zwiastowali ziemi pokój. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój nam wszystkim. Baranku Boży, który gladzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gladzisz grzechy świata, zmiłuj się
Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Przystąpmy do szopy, uściskajmy stopy Jezusa maleńkiego, który swoje bóstwo wydał na ubóstwo dla zbawienia naszego. Zawitaj, Zbawco narodzony z przeczystej Panienki. Gdzie Twoje korony? Gdzie Twoje korony, Jezu malusieńki? Gdzie Twoje korony? Gdzie Twoje korony, Jezu malusieńki? Ten, co wszechświat dzierży, żłobie dzisiaj leży, ludzkiej pomocy czeka. Bóg Słowo wcielony, dzisiaj wyniszczony dla zbawienia człowieka. O Boże, bądźże pochwalony za Twe narodzenie. Ludzki ród zgubiony, ludzki ród zgubiony, daj duszy zbawienie. Racz zbawić ludzki ród zgubiony, ludzki ród zgubiony, daj duszy zbawienie. Przybieżeli do Betlejem pasterze, grają skocznie dzieciąteczku na liże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Oddawali swe ukłony w pokorze Tobie z serca ochotnego, o Boże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Anioł Pański sam ogłosił te dziwy, których oni nie słyszeli jak żywi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Dziwili się na powietrzu muzyce i myśleli, co to będzie za dziecię.
wysokości, a pokój na ziemi. Dzisiaj Betlejem wesela nowina, że Panna czysta urodziła syna. Anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, wyglądają, cuda ogłaszają. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi. Anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, wyglądają, cuda ogłaszają. Maria Panna, dzieciątko piastuje. I Józef święty, ono pielęgnuje. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi. Anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda ogłaszają. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi. Anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda ogłaszają. Módlmy się. Panie nasz Boże, pokornie Cię prosimy, przez działanie tego sakramentu oczyść nas ze złych skłonności i spełni nasze godziwe pragnienie przez Chrystusa, Pana naszego. Паслухаем парафіяльныя аб'явы. Дарагія, у гэтым тыдні у аўторак 6 студзеня прыпадае ўрачыстасць аб'яўлення пана альбо 3 каралі. Гэта абавязковая ўрачыстасць. Это значыць, што мы маем абавязак удзельнічаць у святой імшы ў гэты дзень і ўстрымацца ад неабавязковай працы.
Святыя імшы ў нашым касцёле ў гэты дзень будуць а гадзіне 8, 10 і 18. Падчас кожнай святой імшы асвячэння крэйды, кадзідла і вады. Крэйду і ваду прыносім з сабою. Ахвяры, якія будзем збіраць у гэты дзень, будуць прызначаныя на патрэбы міждэцызіяльнай вышэйшай духоўнай семінарыі ў Гродні. Таксама ў гэты дзень, гэта дзень заканчэння юбілейнага года надзеі, які цяпер трывае. Касцёл заахвочвае нас таксама ў гэты дзень падзякаваць Пану Богу за ласкі юбілейнага года. У наступную нядзелю, 11 студня, прыпадае свята Хросту нашага Пана. Традыцыйна ў гэты дзень дзякуем Пану Богу за дар таксама нашага Хросту. Гэтым днём заканчваецца перыяд Божага нараджэння. Бачыце, ўжо заканчваецца. Яшчэ не ўспеў пачацца, но але што зробіш, так, гэта ўсё хутка і коратка. Але традыцыйна калядныя песні спяваем да грамніцаў. Так што ёлачкі, вся наша красота останется с нами. Мои дорогие, у чацверг святая гадзіна ад 23 да паўначы. Нагадваем, што святая імша складковая за жывых будзе цэлебравацца у серады вечарам у 17:45 за 15 хвілін да святой імшы будзе набажэнства да Маці Божай Чанстахоўскай. Складковая імша за памерлых будзе цэлебравацца ў суботы раніцай гадзіне 9. Інтэнцыя жывога ружанца аб малітве Божым словам. Мяне ўжо запыталі, што гэта значыць. Гэта значыць маліцца, інтэнцыя маліцца аб тое, каб мы часцей маліліся словамі Святога Пісання. Мои дорогие, можа пры гэтай аказыі сённяшняй святой імшы за колы жывога ружанца, нас іх тут гэтых колаў крыху ёсць, і мяне крыху здзіўляе неактыўнасць колаў жывога ружанца. Не ведаю, я хіба не быў ні адной парафіі, не бачыў, каб колы жывога ружанца не мелі ружанца перад святой імшой. Чамусьці ў нас усе чакаюць, што выйдзе ксёндз, возьме мікрафон і будзе з усімі маліцца. Не надо чакаць ксёндза. Выходзім, бярэм мікрафон, як трэба, можа, у каго голас і так хорошы, і молімся ружанец у голас перад святой імшой. Можаце падзяліцца коламі жывога ружанца, сабярыцеся, падзяліцеся, як гэта, чаму не? Я якосьці тут вызначыў, кажу, прыйдзе кола, тут чалавек расціраўся, говорит, у нас так никогда не было. Так, хорошо, будзе. Чаму не, мои даражэнькія? Парафіяльная супольнасць, это, я паўтарусь, гэта, зноў ж такі, не тэатр аднаго акцёра, дзе хтосьці адзін выходзіць і ўсё тут. Гэта наш супольны дом малітвы. І тут у мяне спрашиваю, а там ружанец быў? Маліцеся, ружанец, я нікому не забараняю. Не чакайце, пока ксёндз прыйдзе, возьме мікрафон і будзе з вами маліцца. Маліцеся самі. Будьце актыўнымі. Нешта рабіце. Калі ласка, ніхто не забараняе. Падзяліцеся, як кто-то, вызначце крыху абавязку якогасьці. Я разумею, што як это там у цябе стаіць, ружанчыка там вон вее на вуліцы. І можа часам не хочацца. Ну, але тым не менш, 20 чалавек у ружы, я думаю, што якосьці можна сабрацца. У нас 30 дзён у месяц, а колаў жывога ружанца у нас больш, чым 30. Вось. Таму я думаю, што гэта ўсё магчыма, чы раніцай, чы вечарам. Прыняць гэта якосьці ў рамках такога, ну, не ведаю, апостальскай дзейнасці. Калі мы молімся на святым ружанцы, ну, таксама мы і заахвочваем, ну, калі гэта такое слово уместнае, зноў ж такі ў аб'явах парафіяльных, папулярызіруем малітву ружанцам. Чаму не? Калі ласка, за паўгадзінкі да святой імшы на голас. Я разумею, што мы ўсе там дзе-то шэпчам сабе паціху. Ну, так а чаму не рабіць гэта разам? Вось. Таму сардэчна заахвочваю да такой формы малітвы. Мои дорогие, у наступную нядзелю святая імша а гадзіне 14 у капліцы у Палянах.
Яшчэ такая адна аб'ява. Кожны другі і чацвёрты чацверг месяца у нашай парафіі пасля вячэрняй святой імшы ў катэхетычным класе будуць адбывацца біблійныя сустрэчы для дарослых. Это не для дзетак. Ось. Это для дарослых. Для тых, хто хацеў бы крыху бліжэй запазнацца з Бібліяй, Словам Божым, як вось тут маліцца Словам Божым, як была інтэнцыя ружанца. Вось, крыху пазнаёміцца бліжэй, што гэта такое, таму што я памятаю, некалі як быў у парафіі пробашчам, папрасіў людзей, каб як па калядзе хадзіў, каб палажылі пры свечцы Библию. Это была проблема. Это была целая акция. Некоторые Библии, як я прыметіў, там такія прыкметныя, вандравалі па ўсёй вёсцы ў кожнай хаце. Я то яе чаго папрасіў палажыць? Каб паглядзець, ці ў хаце Біблія ёсць. Мне это там не была патрэбная, каб яна ляжала. Але ёсць. Правда, одна на всю вёску, але ёсць. Мои дорогие, пытанне зноў ж таки ў тым, што яна часам і ёсць у нас, але яна там пад слоем пылу стаіць. Правда, яшчэ як малітоўнікі, то мы якосці там бяром у рукі, бо мы там молімся. А вось, Біблія, што там? Мои дорогие, чытанне святога Пісання, чытанне Слова Божага, гэта таксама малітва. І таму, можа, каб крыху ў гэтым разабрацца, таму што я разумею, што адкрыўшы святое Пісанне, гэта не заўсёды лёгка, не заўсёды зразумела. Таму сардэчна запрашаем другі і чацвёрты чацверг месяца. У гэтым месяцы другі будзе, гэта наступны чацверг, 8 студзеня. Таму жадаючых сардэчна запрашаем. Словы падзякі за ахвяраванні, якія складаеце на ўтрыманне нашага касцёла, нашай парафіі, няхай добры Бог аддзячыць дабрыню вашага сэрца. На мінулым тыдні адышлі да пана нашыя парафіяне. Тэрэса Станкевіч, 80 гадоў, Мікалай Іовенка, 83 гады, Александр Андрыеўскі, 54 гады, Геннадзій Мысліцкі, 92 гады, Галіна Зык, 73 гады, Яніна Бароўская, 96 гадоў, Іван Гелаш, 66 гадоў. Вечны адпачынак рачым даць пане. Даверым наш новоразпачаты тыдзень і ўсю нашу парафію Маці Божай Częstochowskiej. Pod Twoją obroną uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Столькі было аб'яваў, жадаю ўсім добрага адпачынку, плённага тыдня працы. Пасля благословлення будзе аднаўленне выстаўлення Найсвяцейшага сакраменту і памолімся словамі літаніі да імені Езус. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. O zbawcza hosty Jego godności, co lud do niebios wiedziesz bram, znój srogi nęka wiernych Ci, daj siłę pomoc, ześlij nam jednemu w trudności.
Kyrie eleison. Starejson Kyrie. Jezu, poczuj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłujся над нами. Synie Odkupiciel światu Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójca Jedyny Boże, Jezu, Synie Boga Żywego, Jezu, odlustrowanie Ojca, Jezu, jasność światła wiecznego, Jezu, Wolodaru chwały, Jezu, Słońce Sprawiedliwości, Jezu, Synie Panny Maryi, Jezu najmilejszy, Jezu najcudowniejszy, Jezu Boże mocny, Jezu Ojcze будущего światu, Jezu Wiastunie wielkiej Rady, Jezu najmogutniejszy, Jezu najcierpliwniejszy, Jezu najposłuchmianiejszy, Jezu cichy i pokorny sercem, Jezu uzorczystości, Jezu, jaki lubisz nas, Jezu Boże супокою, Jezu dawca życia, Jezu uzor cnotą, Jezu, jaki pragniesz duszą naszych, Jezu Boże nasz, Jezu притулок nasz, Jezu Ojcze ubogich, Jezu skarbie wiernych, Jezu dobry paster, Jezu światło prawdziwe, Jezu mudrość przedwieczna, Jezu dobrynia безмежная, Jezu дорога и życie nasze, Jezu radość aniołów, Jezu Володар patriarchów, Jezu nastavnik apostolów, Jezu учитель евангелистов, Jezu мужность мучеников, Jezu światło wierowyznawców, Jezu czystość Panów, Jezu korona всех святых. Будь до нас літостивий, даруй нам Єзу. Будь до нас літостивий, вислухай нас Єзу. Ад усяго злога вибав нас Єзу. Ад граху усялякага. Ад гневу Твайго. Ад подступов сатаны. Ад духа нечистости. Ад смерти вечной. Ад занядбання натхнення у Твоих. Праз таємницю святого уцелаўлення Твайго. Праз нараджэнне Твоё. Праз дзяцінства Твоё. Праз найсвяцейшае жыццё Твоё. Праз труды Твои. Праз крывавы пот і муку Твою. Праз крышы пакінутасць Твоє. Праз нясіленасць Твою. Праз смерць і пахаванне Твоё. Праз уваскрасенне Твоё. Праз унебаўшэсце Твоё. Праз Твоё устанаўленне найсвяцейшай Эўхарыстыі. Праз радасці Твоє. Праз хвалу Твою. Баранку Божий, які бярэш на сябе грахі свету, даруй нам Єзу. Баранку Божий, які бярэш на сябе грахі свету, выслухай нас Єзу. Баранку Божий, які бярэш на сябе грахі свету, змілуйся над намі Єзу. Єзу, пачуй нас, Єзу, выслухай нас. Молімся. Пане Єзу Хрысте, Ты сказаў: прасіце і атрымаеце, шукайце і знойдзеце, стукайце і будзе адчынена вам. Дай нам, просім, адчуць любоў Твою, каб мы ўсім сэрцам, словамі і ўчынкамі любілі Цябе і ніколі не пераставалі праслаўляць Цябе, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Przed tak wielkim sakramentem upadajmy wszyscy wraz. Nie
przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas, co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas. Bogu Ojcu i Synowi hołd po wszystkie nieśmy dni, niech poddaje wiek wiekowi hymn triumfu dzięki czci, a równemu im duchowi niechaj wieczna chwała brzmi. Amen. Молимся. Пане Боже, мы с верой вызнаем, что Иисус Христос, яки народился для нас, з Девы Марии был замучены на крыжы, присутнічае ў Найсвятейшым сакраменце, дазволь нам чэрпаць з гэтай Божай крыніцы плады вечнага збаўлення праз Христа Пана нашага. Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie, chwała i cześć Jezusowi, chwała, niech będzie chwała, tak Jemu chwała i cześć, niech będzie chwała i cześć i uwielbienie, chwała i cześć Jezusowi, chwała, niech będzie chwała, tak Jemu chwała i cześć, niech będzie chwała i cześć i uwielbienie, chwała i cześć Jezusowi, chwała, niech będzie chwała, tak Jemu chwała i cześć. Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki